Pozdrav ljudi! U ovom videu pričamo o ispitivanju meningealnih znakova, odnosno znakova meningealne iritacije. Ako želiš da podržiš ovo što radim, značilo bi mi da lajkuješ ovaj video. Ajmo na stvar. Pozitivni meningealni znaci su prisutni kod postojanja nadražaja moždanih ovojnica, a to je najčešće posljedica zapaljenja, zatim prisustvo stranog tijela u subarahnoidalnom prostoru kao što je krv, zapaljenske ili maligne ćelije, te postojanje povišenog, ali i sniženog pritiska cerebrospinalne tečnosti, odnosno likvora. Znaci meningealne iritacije su ukočen vrat, gornji i donji pružinski znak, Kernigov znak i Vujićev znak. Ukočen vrat je najčešći znak meningealne iritacije i skoro obavezno se javlja kada postoji meningitis. Ispitivač postavlja jednu šaku na zadnju stranu vrata, a drugu na grudnu kost ispitanika koji leži. Ispitivač zatim pokušava da njegovu glavu pomjeri ka naprijed, tako da brada dotakne grudni koš. U toku savijanja vrata, ispitivač može palpirati tonus mišića zadnje lože vrata, te uočiti otpor u savijanju ako on postoji. Normalno se ne uočava otpor i ispitanik svojom bradom dotiče grudnu kost. Kada je ovaj znak pozitivan, postoji otpor prilikom pasivne fleksije, odnosno savijanja vrata, te bol i spazam mišića vrata pri pokušaju pokretanja glave. Iako je ovo tipičan znak meningealne iritacije, treba imati na umu da se ovaj znak može vidjeti i u nekim drugim stanjima, kao što je cervikalni artritis, miozitis, trauma vrata i sl. Gornji pružinski znak je poslije ukočenog vrata najsenzitivniji test meningealne iritacije. Ispituje se na isti način kao i u prethodnom testu, dakle glava ispitanika se savija prema njegovom grudnom košu, ali ovdje pored ukočenosti vrata posmatramo i njegove noge. Ako je znak pozitivan, pri savijanju vrata istovremeno se viđa savijanje nogu u kukovima i koljenima. Donji pružinski znak se izvodi tako što se ispitaniku koji leži na leđima pasivno podiže jedna noga ispružena u koljenu. U slučaju da je ovaj znak pozitivan, viđa se fleksija u kuku i koljenu druge noge. Dalje, Kernigov znak se ispituje tako što ispitanik leži na leđima, te mu se podiže i savija noga u kuku, dok je potkoljenica savijena pod uglom od 90 stepeni. Zatim se pokušava ispraviti potkoljenica. U slučaju da je ovaj znak pozitivan, javlja se otpor pri pokušaju ispravljanja noge uz bol u zadnjoj loži natkoljenice, te neće moći biti moguće ispraviti nogu u potpunosti, dokle god je noga savijena u kuku. Ovaj znak može biti pozitivan i kod diskus hernije, međutim tu je obično jednostran, dok je u slučaju meningealne iritacije obično obostran. I na kraju, Vujićev znak se smatra veoma ranim i osjetljivim meningealnim znakom. Ispitanik leži na leđima, ruke su blago odmaknute od tijela, a šake u poziciji supinacije. Noge su blago razmaknute. Na pokušaj savijanja vrata dolazi do blagog unutrašnjeg uvrtanja stopala, a rijetko i do pronacije šaka. Treba napomenuti da ovi znaci ne moraju biti pozitivni kod novorođenčeta ili veoma malog djeteta, ali kod njih se mogu javiti neki drugi znaci, kao što je na primjer napetost fontanele. To je to za ovaj video. Ukoliko ste zainteresovani, možete besplatno preuzeti PDF dokument gdje je jednostavno prikazano izvođenje meningealnih znakova za lakše učenje i ponavljanje. Još jednom ću napomenuti da lajkuješ ovaj video ako ti je bio od pomoći, te da pritisneš to dugme za pretplatu na kanal, odnosno subscribe ispod. Srećno sa učenjem!